športnikoma za udeležbo na tem dogodku, na novinarski konferenci in pa seveda našim gostom, govorcem, vam, dragi medijev, predstavnikom medijev, novinarjev, res hvala lepa, da ste se nam pridružili v Slovenskem olimpijskem izobraževalnem centru. V imenu Zveze za šport in olimpijske Slovenije, Olimpijskega komiteja, sta s nami predsednik, gospod Damjan Lazar in podpredsednik Gračnar. Z veseljem pozdravljam njeno ekscelenco, veleposlanico Japonske v Sloveniji, Your Excellency, Ambassador of Japan to Slovenia, Ms. Yoshida, vodjo delegacije gospoda Antona Petriča, predstavnike Zveze društev drugih in navdušnih Slovenije, gospod Goran Prešnik, gospa Sabina Hmelina. Z mano bo Matjaž Juhar, ki mi bo pomagal tolmačiti, in pa seveda z nami so tudi trenerji in pa predstavniki športnih društev, ki bodo skrbeli za športnike, ki potujejo na tako pomembno tekmovanje igre, olimpijske igre, v Tokiju. Za uvod naprošam za nagovor predsednika Zveze za šport in olimpijske Slovenije, Slovenska paraolimpijska komiteja, gospoda Damjana Lazarja. Ja, lep pozdrav, lepo pozdravljam gospod ekscelenco, gospod Yoshido, veleposlanico Japonske v Sloveniji, športnice, športnike, trenerje, medije in vsi, ki ste vpleteni v našo zgodbo športa. Prepričan sem, da boste v sistemu športa in največjega našega tekmovanja dosegli odlične rezultate. Jaz si želim in da imate nekako zaupanje, da stojimo za vami in vas podpiramo. V teh dneh, pravzaprav danes, boste opaženi na europlakatih. To je tudi neka spodbuda, neka popotnica, navijaška, bi rekel, struktura, s katero vas bo spremljala vseh iger. Jaz vam želim, da dosežete svoje sanje. Za nekatere bojo to prve igre, za nekateri ste že nekako povratniki, ste že izkusili to veličino največjega tekmovanja. Tokrat tudi naši športniki odhajate v Tokio že drugič, se pravi, to prvi del je bilo v času korone, so naši parašportniki se dokazovali v Tokio, sedaj šport gluhih. Ponosni in veseli smo, da Japonska gosti tako velika tekmovanja. Želim vam, da se vrnete zdravi, polni uspehov, vtisov, prijateljstva in seveda, da vse poteka v duhu fair playa. Tako da še enkrat velike čestitke, da ste uspeli prijeti na tako veliko tekmovanje in da boste dosegli svoje sanje. Hvala lepa. Congratulations to candidates to participate to the Olympics in Tokyo. Happy that Japan will host again such an important event, and it is really a pleasure to see all the athletes together. The most important is to participate in the spirit of players and to joy sport. Naš naslednji govorec bo Anton Petrič, vodja odprave, in ga naprošam za nagovor. Lepo pozdravljeni vsi. V imenu slovenske odprave na Olimpijado gluhih vas lepo pozdravljam. In tudi gospo veleposlanico Japonske najlepša hvala za vašo prisotnost in predsednika ZŠS, gospoda Lazarja. Pozdravljam vse naše športnice in športnike, olimpice in ostale trenerje, goste in tudi medije, ki so danes z nami. Z velikim ponosom vas pozdravljamo na današnji tiskovni konferenciji, kjer predstavljamo naše športnice in športnike, ki se bodo udeležili letne olimpijade gluhih. Olimpijske igre gluhih bodo od 15. do 26. novembra. Ta dogodek ni samo športni, temveč je tudi
in simbolen trenutek in dokaz, da je šport univerzalni jezik in presega vse ovire in povezuje vse ljudi, ne glede na način komunikacije, invalidnost in podobno in sposobnosti. Čast mi je, da predstavim naše športnice in športnike, ki bodo zastopali Slovenijo, slovenske barve na olimpijadi gluhih v Tokiju. Začnem. Izabela Morc, ki bo nastopila v atletiki, Marino Kegel, tenis, Iris Breganski, atletika in tudi nosilka dveh olimpijskih medalj zadnjih olimpijskih iger, Viktorija Horvat maraton, Leja Gojnarič, tudi nosilka dveh zlatih medalj iz zadnjih olimpijskih iger gluhih in tedaj enci atlet. Manjka pa še en športnik, in sicer, ki je trenutno na skupnih pripravah v Egiptu, Alessandro Ambrožič plavanje. V zadnjem pa imamo njihove trenerke in trenerje, ki bodo spremljali naše športnike. Najprej predstavim gospod Mojco Breganski na skrajno levo, Roman Kejžar, Iskor Glojnarič, atletika, Bojana Vojska, in v zadnji vrsti Darko Kegel, tenis. So pa trenerji prisotni danes tukaj. Športniki bo svoji trenerji nastopali v Tokiju, bodo zastopali vse skupaj bo več kot 100 držav in se bo pomenili skupaj v 21 kategorijah športnih disciplinah. Vseh udeležencev ta trenutek pa je prijavljenih 5422. Od teh je samih športnikov 3081. Moških 2014, žensk, športnic 1067. Ostali pa so specialci, trenerji, fizioterapeuti, vodstvo, so pa vsi ostali. Torej, po številu udeležencev gre za eno najbolj številnih olimpijad gluhih do sedaj. Šport gluhih ima dolgotrajno tradicijo delovanja in sega od leta 1924, ko so se v Parizu, ko je Pariz gostil prvo olimpijado gluhih na pobudo gluhih Francozov. Kar pomeni, da je olimpijski šport gluhih ena izmed najstarejših športnih dogodkov, pravzaprav, zagotovo pa najstarejše športne igre invalidov. Slovenija ima v tej zgodbi posebno mesto, kajti naši gluhi športniki so v času še tedanje Jugoslavije osvojili 8 medalj, 8 osvojitvi, pa 26, torej skupaj 34 olimpijskih medalj na olimpijadi, olimpijskih igrah gluhih. Olimpijske igre gluhih niso samo tekmovanja, so sporočilo enakosti enakih priložnosti, priznanja in tudi ponosa. Športna zveza gluhih Slovenije in Zveza športnih Slovenije leta se prizadevata, da imajo gluhi športniki enake pogoje za vadbo, nastope in družbeno priznanje. S tem dogodkom želimo spodbuditi tudi mlade športnike z izgubo sluha, da se vključijo v naše športe, znamo, da v šolah, klubih in drugje je kar nekaj mladih invalidov, med njimi tudi invalidov z izgubo sluha. In morda niti ne vedo, da obstajajo takšna tekmovanja, kot jih imamo danes tukaj, da se nam vključijo v te naše športne dejavnosti. Na današnji tiskovni konferenci z velikim ponosom predstavljam naše športnike in športnice. Nosili bomo ponosno slovensko zastavo v Tokiju in vaša pot gotovo simbolizira vztrajnost, moč, žrtvovalnost in tudi gluhi športniki dokazujete, da pripadamo vsi skupaj vsem. Hvala vsem
vam, ki podpirate šport gluhih, hvala sem vam za vašo prisotnost, izkazujete globoko spoštovanje in zagotovo želim vsem uspešne predakovanje in šport je seveda povezuje vse invalide, neinvalide in je most sodelovanja. Hvala vam vsem. In first row, athletes were represented, in third row, coaches were represented. And sport has a really strong tradition. Šport dejansko lahko združuje. Lahko združuje, povezuje tako športnike, kot narode, kot tekmovalce. Ampak šport ima tudi bistveno drugačno vlogo. Šport lahko povezuje tudi druga področja, kulturo, trajnost, skupna prizadevanja za razvoj. Sport can really connect us, but not only those who are participating in sport, but also sport can connect culture, tradition, and Deaf Olympics in Tokyo are going to be an excellent event in Japan. We kindly ask you, Ambassador of Japan to Slovenia, for your address to the delegation, to Slovene delegation. Good morning, everyone. Mr. Damian Lazar, President of the Sport Federation for the Disabled of Slovenia, a Slovenian Paralympic Committee. Mr. Anton Petrovic, Head of the Slovenian Deaf Delegation, and athletes, coaches, and staff, ladies and gentlemen, everyone. I'm very honored to have this opportunity to address the Slovenian delegation before your departure for the 25th Summer Deaf Olympics, Tokyo 2025. This year's Deaf Olympics will be a memorable milestone in several respects. It marks the 100th anniversary since the first Deaf Olympics were held in Paris with the aim of providing fair conditions for persons with hearing impairments to participate in sport. And it will be held in Asia for the first time in 36 years. And it is the first time Japan ever hosted games. We are truly delighted to welcome the athletes representing Slovenia to Japan for this historic event. The Tokyo 2025 Games welcome some 6,000 people, including some 3,000 athletes from more than 70 countries and regions. This tournament will feature 21 sports. The Tokyo 2025 Games are guided by three core visions: connect people and society through the brilliance and values of the sports. Bridge the Tokyo 2025 Olympics to the world and the future. And realize a truly inclusive society where everyone can utilize their unique talents and abilities. Through this competition, we aim to deepen understanding towards the deaf and hard of hearing community through the power of sports, fostering momentum towards a society where everyone can thrive. The Deaf Olympics provide a paramount stage where athletes transcend communication barriers and demonstrate the results of their rigorous daily training. And I'd like to address to the athletes, I pay profound respect to the dedication and passion of all the athletes and staff present here today, who have been preparing for this global stage. The Deaf Olympics is a
an extremely important event where athletes compete on the international stage demonstrating their talents. Slovenia is a country renowned for its passion for sports, and its deaf athletes have consistently demonstrated remarkable athletic ability and sportsmanship on the international stage. Your courageous and passionate performances are certain to inspire many people and bring hope. To all the athletes, first and foremost, I sincerely want to say, do your best. I hope you will fully demonstrate the results of your training and to achieve personal best in your respective competition. Your devoted efforts will undoubtedly inspire and encourage many people in both our countries. Japan is currently preparing to welcome you warmly. Besides Tokyo, some competitions will be held in other cities in Japan, which boast rich nature and history. During the games, and I sincerely hope that in between your competitions, you will also take the opportunity to experience Japanese culture and scenery and make the best memories. We hope that the Olympics will be not only a celebration of sports, but also a precious opportunity to deepen the friendly relations between Japan and Slovenia. Thank you very much, and good luck, Slovenia. Veleposlanica je seveda zaželela srečno pot vsem športnikom in celotni delegaciji. Tokio in ostala mesta, ki bodo gostila tekmovanja, vas pričakovala in seveda izpostavila je, da gre za primer, ko Japonska prvič gosti te igre in v bistvu se bodo potrudili po najboljših močeh, da se boste vsi zelo dobro in dobro počutili na igrah. Več kot 6,000 udeležencev, 3,000 športnikov iz 70 držav se pričakuje na tekmovanju, kjer bo predstavljenih 21 športov. Igre Tokio 25, olimpijada gluhih, vsega poleg na športu področja tudi na povezovanje kulture, narodov in v bistvu si želijo trajnega sodelovanja in dolgoročnih skupnih učinkov. Bodo to nepozabni dogodki za vas vse, ki boste odšli na igre, krasni in izjemni spomini in seveda, da boste športniki uspeli doseči najboljše možne rezultate. Lep pozdrav in srečno na vaši poti. Tako, to je bil del namenjen uvodnim nagovorom. Sedaj pa bomo prešli na predstavitvene videe in pa tudi predstavitve športnikov in v tem delu pa predajam besedo mojima kolegoma Majdi in Dragu, ki bosta predstavila najprej en skupen video, na to pa sledijo tudi predstavitve športov. Majda, lahko damo te video.
Spletno, tako, vse. Prav? Pa bomo več preizkusim. Bomo zdaj kar s posameznimi športniki, pa bomo na končni video, da sorry. Ne postavljamo. A problem with video, but we will present entrance. Imamo našo odpravo, lepo zdrav še v mojem imenu. Naša odprava šteje 7 grafnih športnicov in športnikov. Pripravili smo 7 video zapisov. Za začetek bomo začeli pri Leji Glodarič, Prilic, vrhunska atletinja, na zadnji olimpijadi kljub Braziliji v svetu zlati kolajni. Beleži izjemne rezultate, 2024 postala svetovni rekord v mnogoboju, na Evropskem prvenstvu na Poljskem so bile zlati kolajni. Leta 2024 je dosegla še en mejnik, postala tudi prva gluha atletinja z medaljo na balkanskem prvenstvu. Osvojila je bron v mnogoboju, trenira pod taktirko očeta, ki se pravi Mojnovič. Poglejmo. To je bila Leja, nadaljujemo naprej, gremo k Marinu Keglu. Marino Kegel je tenisač, prihaja iz Murske Sobote, eden najboljših gluhih teniških igralcev na svetu in v tej svetovni konkurenci edini popolnoma gluhi tenisač. Na svetovni lestvici zaseda 3. mesto, v Tokiju, na Japonskem, pa bo tekmoval v konkurenci kar 60 tekmovalcev iz celega sveta. To bo že 4. olimpijada za Marina. Nadaljujemo v Radovljici, od tam prihaja Iris Berganski, članica AB Slovan, odlična atletinja. Na Evropskem prvenstvu je osvojila 2 bronasti kolajni, na svetovnem pa še 2 srebrni kolajni. Na prvi olimpijadi v Braziliji pa se je ukitila z 2 bronastima medaljama. V Tokiju bo drugič nastopila na olimpijadi gluhih, trenira, tekmuje pod vodstvom mame in trenerke Mojce Breganski. Sedaj gremo v Velenje, od tam prihaja Tadej Enci, specialist za tek na 400 metrov, evropski dvoranski prvak gluhih in prvi gluhi atlet z medaljo na članskem državnem prvenstvu v Sloveniji.
Po Tokiju bo Slovenija zastopal v teku na 400 metrov in 400 metrov z ovirami. Tadej trenira pod taktirko trenerja Gregorja Dobrška. Sedaj gremo pa k trem, ki so letos novinci oziroma debitanti na olimpijadi gluhih. Začenjamo v Luciji na Obali in sicer tu prihaja Viktorija Horvat, ki se posveča maratonu, trenira pod vodstvom trenerja Romana Kežarja, olimpijada gluhih pa v njen prvi veliki mednarodni nastav. Debitanti tudi Alessandro Ambrožič iz Ribnice, 15-letni plavalec, ki trenira z nekdanjim olimpijcem, danes trenerjem Nacetom Majstom. Alessandro je državni prvak v nastopu med slišečimi in bo na svoji prvi olimpijadi gluhih nastopil v 6 disciplinah. Za konec pa še v podpeč pri Brezovici, od tam prihaja Isabela Mort, 17-letna atletinja, ki bo v Tokiju prvič nastopila na olimpijadi gluhih. Tekmuje v teku na 100 in 200 metrov, meter diska, lani pa je bila zglašena tudi za perspektivno parašportnico leta. Njena trenerka je Bojana Mukič Vojska.